ya ka Good Friday. Te hai shwa bangin saya ya syafrang ya gibenta negara ketin ke jublai. Nga subuh lupa ya kitab pujung Isaya kalenong kebasan pulai kada khot kebasau kumba phiri usnyawi nong pulai mene. Lada kapor ka sya ngin saya poi hagedeka tin ke jublai. Ngre lada kapor ka dir pelat kembut ngin saya keren nok tangi kato kene hagi jingedei baka Good Friday. Te haswa bangin sapoi syata ngakwa bangin ya ruai ya kedu ke jing ruai ke bacis pak nyu pukendai. Kedu ke jing ruai ke bacis pak nyu pukendai. Tengah kerpat i mestar ke pileng khoi in subha banyalam ya ke jing ruai. Nga ai lai ka jing im aslam kol dor nga te ba pi pi la ban im ba yong na jing jod nga Toha kari kapor kumbangala ong ya piba kapor kayat namar gatang akwa bangine ya kamstet ya ki benta ki bangadon ban kren da kade kapor barabor ngajude ubru bakam kren slam ha ban namar gatang ngej ba kapor kan omsya namar gatang ini pai ya ki kato kede ki benta hagji de baka Good Friday. Ngakwa bangin ya keren kendiat ya Good Friday wadla nagalian jeng inong keren ni basyakmat ila dep keren hare ngakwa ban bangin ya pai sai sisin pat hagi jede bat kan ke Good Friday ka Good Friday kata dari jingkeli ke Good Friday kabenta ka banginnya keren menta ka sengi kadai kata ka phang lese ke ai ka Good Friday ki babon na pleng jengi ki don ki bala suthu bha ki don ki bampada suthu bharu ha ki jede bat ka Good Friday ki babon ki para banyak bej wat hadu ki digi sengi ki jengi ki bamentaru ya ka Good Friday ngidang nyau ringkat tang bat ka sengi thoding ya ka Good Friday nginyau lan ngi penrengkat tang bat ka sni thoding lan ga sni yau ring do hare para bangai be nya kwa ban om ya pia ga por
baga Good Friday ka don la ka jong ka dor ka ba kraw hadu kata namar balai baga Good Friday kadai kata ka sngi ha ka ba ya utrai jung Jesus Christ la sa narpna ka Good Friday kadai kata ka sngi ya ka ba Jesu unong panem jungi ula keu halor jong kading pna ban kit ban ba ya ka pop jungi nangka sakwai pat ka bang kwa ban ong ka ka por balai bala khot ya ka Good Friday balai bala khot ka Good Friday hagi inshallah dai ban ong ka Black Friday re balai pat ki ong ya ka ba ka Good Friday kadau kalong namar badai ha kadega sngi bala pendep janai ya ke jingknya ya Jesus Christ halor jong kading pna la pendep janai ya ke jingknya ya utrai jong Jesus Christ halor jong kading pna bad ban penem ya ke bejot ki baram bad ka baar nang ta kalau namar ba Jesu ula job ban pelit je ki nyau tani kitab ki nyau tani ki jing pendai haga kitab jing penpau la dengin pule sikron ka benang baro ka wai ka bertai ki badan ha benang bara khandau dei tang Jesu bala job ban pelit je ki nyau tani ki kitab ya ki nyau tani ki jing pendai haga kitab jing penpau dan nak kata tahu hak jaka ka Black Friday ka kala Good Friday nangka susu ka Good Friday kamlong kum kiwai kisni kerpang kadau kalong namar bagasat kala na kasnam sakasnam ya ka jing rakhe ya ka Good Friday ngila bar rakhe nadu ka arthui tarik jong benai mat hadu arku santerik jubna April kata kada jingkela nomor kata ong phi baga don ke jingya fer batui pat kisni kerpang namar ba hadu shibna itam kadon ke jingkela namar balai bala khe la jura khe barabor ya Good Friday day haga por bapelun hau penai nangka haga por lane haga si thoding nai ngiju rakhe be haga si thoding kate haga por bapelun hau penai namang teng hau penai mat ngimyo e jing pelon bha jong penai na kata ngimyo ban rakhe ga Good Friday lana ka shuaya ka arthui tarik ban sarakhe ya Good Friday ka takam padai na kata daw ka sitom ban wadi gisni ban penting ko ban ka jing pelun hau benai ta ka daw ka jujie barabor nadu ka arthui tarik jong benai mat hadu arthusan tarik jong benai April ka don ka jing kelang nangka susu kebasan ka Good Friday kadai ka sni ban kan mau nya kijing syak kem ya kijing syak bisar bad ya kijing syak penbor ban ba ya ka ding pna bad ban hong ya ka pan siat sia ngi kan mau badai ha ka Good Friday ka bagi pat ba tu ki sipai ki penbor yang Jesu ban ba yang tu ka ding pna katu kading pna ka ba he ka ba ya ka ba jrong la penbor yang Jesu ba udai ban ba ya katu kading pna ngem tep hadu kadno ke jing khie jong katu kading pna ka ba la pen ba jubor yang Jesu badai na kata ngi haga por bo Jesu ba ya kading pna kat kum ga jitu ga ten na jublai bon sen u Jesu la juklon hamadan namar ga jing khia joga to ga ding pna bala pen ba ga men jongo harela kata la sya pen bor yang Jesu ba uri ban ba ya to ga ding pna katu ga pan sia
kabarit ha kabomla ban rong ha ka khle ke jung breu la tan jubor ban penthong jubor ha ka khle day ha ka good friday bala sya penbor yang Yesu ban ba ya ka ding pna day ha ka good friday bala penbor yang Yesu ban thong ya ka pan sia sia kadno kalong ka basul sangson kadno kalong ka basul seneng ya ka jing sya ka jung try Yesu halor jong ka ding pna nang ta ka good friday kalong ka babha kalong ka mentoy bat kalong ka kodon na ka bentajong ki Kristen namar ba day ha ka bakum ka nagapor day ha ka bakum ka nagasni ba kaya lam yang inya kijing mot kijing perkat kijing sya ka ding pna kijing Jesus Christ ka good friday kalong ka mentoy na ka bentajong ikum ki kon Kristen ha ka ba ki babon na bleng jungi ngi juklat bau Jisu sya halor jong ka ding pna ban ba ya ka pop ka jungi kum ka jaj ban reu hari lang ba jong ka good friday kapan kan mau ya nga kapan kan mau ya pi bau Jisu usya elade halor jong ka ding pna namar bau e ya nga ba ya pi kapan yau ka good friday kadai ka bapen i bau Jisu lai tilut met bat mensim klan da tengkai e shu yalade ban penem ya kiwai pak ni badai hala good friday kabala peni yang ni kabau Jisu la peni sena yang ni bau e kata ya kada perten yonis lai kan reu day haga good friday kabala pau sena ya gejing kejung blame ya pertai barang kawai kalau lai telut met bat mensim ya la kejong gejing putra Jisu kalam kensyo usya ya kada gejing yam usya halor jong geding pna usya ya gejing keren ben gejing nyau ben gejing saban tiu ben halor jong geding pna namar balai bau kwa ban pen pau sena ya gejing jong ka kata ya kada ga pertai ka pra day haga good friday balasa nar pnalang ya gitu ki arnut kidakat day haga good friday balasa nar pnalang ya gitu ki arnut kidakat titos bedumakos ni kan mau we naki uong yang Jisu lada melong kun jumublai pelim ya deh badengiru ukran yang Jisu halor jong gading pena lada melong kun jumublai pelim ya deh hiar na gading pena pelim lam yang ngiru tawai basyakamuan pat daga basuri duang wang yang tawai balai mekran kupta kat dia kun jumublai mangabat mameng don ka hok bangin sya halor jong kading pena katkum gi jingle gi jungi ngilong kinong to kinong lute kinong penya breu kadon ka hok yangi bangin sya sden halor jong kading pena kat bau le Jisu kun jong blai leyo balai mekren kumta susu nalor kata uta badan sakamon jong Jisu ulong ko kenrat anda mapoy haka paradise sakan maulan anda ko kenrat anda mamalapoy haka paradise sakan maulan yanga kabasutanat kabau Jisu jubab yau ne ubreu ha kada kasni men long lembat nga haka paradise para bagai-bagai kabakhandai ka good friday kadai katakan sengi kabla penpat arliang ya kamen sim ya ka donot jong kibreu
kum ba ka je ya gitu giru kan the di bala bot yang Yesu ka Good Friday ka dai kita ka sni ka bala kat ariang ya ka men sen ya ka donor jong di pajba babon kham gitu gikan the ke baju bot yang Yesu kiyam kelanyar om don mano bala ban pentingan mangaban mapi ngiyam nem habang iyo sngaw ya kata ka benta habang iyo sngaw bau Yesu ya phalor jong kading phna hatu kumnong iyo sngaw kadon ke bala ka matla ka bala tap matla ki khmat je ba kan jam sem ga jungi namar kata ki para pengai be kwa barang ye pe ke por pewang kita baro baik lagi khmat ki ba kan jam sem saga ding thna ke Yesus Kristus Lord jong ka ding thna ulum kalbari wan ayat je ki bor jong syaitan bakin tap matla ki khmat ki ba kan jam sem baik mentah sekeding pena Jisu don mentah lor jong keding pena bari saja ka pop ke jingle jonga ba jongki ayu ngile ke jingem ke jongi ke paman lagasni Jisu mentah lor jong keding pena yang banyak sak je kita baro ka ba sipeu ka Good Friday ka de sni ka ba Jisu ukloi ban map ka Good Friday ketika ka sgi ka bau Yesu kloi ban map ladangin pula gospel ke jong Lukas kana nang kabar pula ke khot ka ba alai pusau wat lau Yesu pedang jong jing sat selang jong kemet wala sum yo dau sum wala sa na ki prak na ki ketibat kejat penban uang ye ki tin kopa Toma peki na bakim tip ya ke bakile. Lana dai mangala lana dai mapi mundur. Ngilanan manong kumta. Kopa toma peki na bakim tip ya ke bakile. Lana dai mangala lana dai mapi mundur ki para pengebe pilane manong kumta. Gospel ki Matius ar punyau so punriu kong. Hadirin bau Yesu ulah ngau selang ulah su jenjar besar selangnya ke mat ke jungu ulah pertanya ke diintin Eli lama sabaqthani kebangitir berok koblai jonga balai bame ino yanga susu ave gospel ke jung Lukas ar pulai sau punriu Yesu wong kopa hakikti jong me ngaiti yala kamen sim wat lau Yesu la dua ya kak perget samane kopa la donlat to ai bagada khuri kan laj no nana handrai namar ba ka por kam sha sho yo u Yesu haban mat ya kata ke jingya Yesu apan mat ya keding phna Yesu apan de khuri jong ke jing thang namar kata din bau Yesu la su thoi kita ke baro bala pendap wong kopa hakikti ki jong me ngai ti ya ke jong ke jingem kama khadwe ka Good Friday ka de sngi bau blai upen pau ya ka dak ka ba phla ka ba ngem la ban su thu ba ban sem phang namar ba de ha ka de sngi hamar ka ban riu baje hadu ka ba khandai baje loong ba ka jingdum kalawan ha ka perthai bro ka wai hamar ka ban riu baje hadu ka ba khandai baje ka jingdum kalawan ka perthai bro ka wai Gospel ke jung Lukas ar pulai ke lenong sau pusau hadu sau pusan ke dekhot bat om tang kata Matius ke lenong kabar penyau
kada khot ka san puar ka yathu yangi bakat dong jong ka temple nado na jerong hadu setibian kalah kat arlian ka temple nado na jerong hadu hatibian kalah kat arlian ka khendeu kalah khnyo balong bagi jingtep kila ang ka khendeu barakawai kalah khnyo ki jingtep kila ang bat kito kilu khut ki balayat na do meno kila mipan para pengaji namar kata kaphang pedang kabang kuat banbu hage de kepor tang lengkot nga ai la ka jing in ayu pun ayan kitu ka jing rai ke bagi dang sudah ban rai nga ai la ka jing in ayu pun ayan nga ai la ka jing in ayu te pun ayan para banyak be Jesu halor jong kading khna ulai te lang jong ke jing in mengabat mapi ayu dan ban ayu Jesu mentah Joseph banari amat haya hadin baki tungi pajba gitu gi sipai ke penbor ban ba ya gitu ding phna Joseph bolong kumno ko kenran ngam kerna dalai ram ban ba lem ya kading phna ke chong me ai bangan ba ya kading phna bat bangan bot na din chong me Joseph udai gue ni ki senran ki bahari ki bom semla pau kerteng lang ha ka thop chong ki khat arngot pen ban udai gue na ki senran ki ba sunda ki jong Jesu oba jubod oba ju senran ya Jesu ki por barok bat na bar ba ki brewa ki tu ki por lara ki tip sepang kakam banlong senran ki jong Jesu ki pen sitom ben ki te ki khom namar kata Joseph udai senran ubah hari ubalong udong bud jong Yesus Kristus teh haga bakum kana kapur habau layu yang sitom lagi jenjar ya kejing sat selah kajung utrai Yesus ban ba ya kejing kena Joseph bulong ko kenrat ngakloi ban sinti ya kena kakam ngakloi ban balem ya kena geding kena hadu ban dapoi haulum kol kota Nicodemus ni kenal kumonong sensar unong sensar bakrau jong kijiu Nicodemus udah we na kiriu krau haba uya kendo panu Jesu udah ubreu bam jubnau bam jutip japang Jesu Raden baru ya kendo panu Jesu ulai yo ya kijing kapak ulai yo ya kijing kelak apa mud nagi pop ki ba mau ulale bro si kata baraka sni balat tiap yo Jesu Nicodemus ula penut sibun ka sepak kapau naga bentaban tiap ya kemet ke jong Jesu para bangai artaban uri ustad do bersau lai lagi Islam mula penut dia lapor banwat yang Jesu hadu bunda syam lai lagi Islam uwad yang Jesu hadu bunda ya kendu markmat para pengibin mangabat mafi ayungin ay nakabanta jongo mangabat mafi ayung tingin ay yang Jesu hanggang lapor habang Jesu la ya la jong ke jingim habang Jesu ula syai la deh halar ke ding penang habang Jesu ula kid ula baya ka pop jong abat jong pi mangabat ma pi ka ka por ayu ni ayu
para banyak bet. Habang ilong kisran kijung Yesus Kristus. Habang ilong kinong bon kijung Yesus Kristus. Kaliban pau kadang kasin. Ladam don kadang kasin kalau pau sabar. Manobalaman sanya ya kata. Kumno bau blayuk pau babenang. Uni thoy ani. Bang ilong kisran kijung Yesus Kristus. Simon nada ulang Joseph namun panong Joseph dari mataya jen nada ulang kamu senrano bari aduh kabakut manobani thoya hanre kabapa umi pertei ban sim me kadim phna kadim Yesus Kristus ban ba hagi terpeng gijongu bat ban ya je kalenti sedukol kota mangabat mapipa daga po ki parabanya ben ayu tingin ayau Yesus Uji suang ngamdon kam ya kaspa ngapeu ngamdon kam ya kaspa ya kahajar ngamdon kam ya kijing don kijingan jompi rewang kokon toya ya kadonut jomme baro kokon toya ya kadonut jomme baro para bangebe hatongi kloin em bangin ayah kaman sem bangin ayah kadonut hau Jisu Tangga-tangga bang Jisu don kam, tangga-tangga bang Jisu kuat nak bantah jonga berjompi, ublay unyo ban kerku nak bantah buram ke jungu, amen.